bwana. Hata nyinyi wenye mko na bwana lazima mjitume. Huyo bwana taka pia huyo mwenye analeta kitu kwa meza. So tujitume. Niguo. Yeah. Tiga tiga utitoke hithirira mereterere yako ni urenda kuheo gitio lazima ujitume. Exactly. Lazima idu. No option. Ujitume. Sai Triza kuna mwanaume anasema Triza sai kuna mwanaume anamwambia yule siwezi karibia kwa sababu yule anajiweza mimi sijiwezi. Like you have to have your money. Hivyo tu. By the way pia mutumia na to pesa ni aheagwo gitio na muthuri uroroka guku approach ni akuheage gatio fulani. Exactly. So ikale ubode uko approach nginya ni sababu ni twikire kiri aido ukoragwo wikipesi kirazimisi. Wait, I'm done na nimeenda. Guys, tupatane tuingie boka. Sawa. Bye. 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 No esiro neguo. Lazimisha ati Tindage ogithaithira wendo tari kiria. na no nginya uthaithe tondu thaa ici no wetuma mundu na mundu akorora karibu ai ona ucio wa kwiraga you are not my type, make sure umejituma hata siku moja umwambie you are not my type, tit for that. Ucio ni uhoro wa matondu reke inde mwire urokorwo tari ukoragwo wendo-ini waku yani ni tawe urathaitha mundu rume ucio akwende Yera mundu thaa ici you are not my type. Ndemera ndio type yaku na hindi yo akwiraga na kwe ikanaga kwi hindi ingiathaithanire nie thaa ici weterera nguthaithani ukuona uru niona ni unjethaga na ngakuonia ndironeka. Watu wajitume mundu akorwo na kanyamu gake. Ati we kesho Triza utakuwa chai. Ni ndamenyerire. Kwina offer, Wednesday kwina offer to ni birthday ya Triza mamake Muraya, koguo ni tukahe andu offer na inywe mugoka mwiyumirie mugure kwa wingi mumutumire ma gift. Birthday turamikira wira-ini. Wednesday ni birthday yangu na nitawapea offer. Hiyo siku ndawapea offer na nyinyi ma gift huku mukani support ginya na kimuruthi guku gwethi. Yeah. Tani ngagutumira muruthi Triza. Hapo haraka kana. Haraka. Kuna watu wanauliza na mwenye ana drop watu analipa. Mwenye anapeleka kwa shop ya Sabina. Pengine ukujie hapo Kirinyaga Road hapo. Tunaenda Dubai. Yes, tunaenda. Aki wewe ujitayarishe kushout. Mundu atumirwo muruthi Triza no ndo we guku uria guthia mundu atumirwo muruthi augaga nginyabu ukauga nginyabu. Ni kama atenda kuangalia watu venye wanafanyanga huyu Sabina. Itabidi mundu akiraga nginya gite-ini agatengera agakinya kona iria agacoka ringi thimu-ini. Ando basiria nimekora ya ngora guku. Hata Siato tutaenda. Tunaenda Siato na sauti ya Pastor Ng'ang'a. Ya, tunaenda Siato. Toto asinja. Triza hai. Ya tumesema mwenye ako willing kusupport watu hiyo siku. Come prepared. Ndio naenda heto murodhi.
Wahetwo mũrũthi rĩrĩa warĩraga. Ale gũchoma. Nginya ũngĩkũrĩra. No nginya ũngĩachoma hakũrĩra. Ĩkĩ ũrarehe talk about future. Watu ngoge nĩ mũkakĩmũhe mũrũthi agĩtheka ona harĩ ona inyuĩ ciana cia Ngai. Werwo nĩ Sabina. Tarageria yetu hau na bethi. No igua rĩerwo Sabina. Akahereirwo mũrũthi igoti-inĩ rĩa TikTok. Ni rĩrĩa akĩrĩ na maithori. Rĩu nĩ mũgakĩmũhe ena gĩkeno. Andũ matiendete thayũ gũkũ. Ndakwĩra nĩ wona ndĩkĩti kuona atĩrĩrĩ mĩrũthi angĩheanagwo hĩndĩ ya cai. Nĩ wona ũngĩkorwo ũtarĩ na cai ũraheane nĩ hinya mũno gũtũnga mũrũthi. Ati alipa mũrũthi vile alitisha divorce. Aki Kenya. Delivery ni lini? Kesho kama uko within Nairobi utazichukua kwa Sabina, kwa shop ya Sabina Kirinyaga Road. Anauzanga ni spare parts ama? Yeah. Anauzanga spare parts. Na wenye wako within CBD wanaweza iendea hapo Kirinyaga Road, atawaelezea ni wapi, or you can even take her number. Iko hapo kwa bio. Na wenye wamelipia delivery kesho zinapeanwa na Sabina kwa gari za kwenyu zenye mlisema. Andũ makenagĩra ũruta borithi nĩma ani we ũngĩaga cai ndũngĩona mũrũthi ũguo meciria. Ndahetwo mũrũthi hĩndĩ ĩyo i. Hĩndĩ ĩyo cai wakĩrĩ mũrũ cukari wega. Akwĩra Ngai. Delivery ni saa ngapi? Itakuwa communicated tu. Utapigiwa simu kesho. Molo ni how much? Molo riba nakumbuka molo ni? Na watu wa kasa. By the way, icio no tuheane rũciũ cia Kasarani. Simi pia mimi niko na huku Mweki. Aya. Alafu ule ondoke Sabina njuge rĩ, ta rĩu thuruari ici cina offer rĩ, saizi panti ziko na offer. Kama ulikuwa umebaiwa bra, badala ya kuenda hiyo hasara ya kulipia bra moja, ta rĩu unaona bra ĩmwe angĩrĩhĩra gũkorwo rĩngĩ no thiĩ kũndũ kũnene arĩhĩra rĩngĩ 200 rĩ, badala ulipie bra moja, unaweza kama uko na do unaweza nunua hata panti mbili, saizi ziko na offer. Mũrigo ũcio waku ũrikanio hamwe ũrĩhĩre kĩndũ kĩega o rĩmwe. Kanda mera ũru. Na mera uka rĩngĩ mũndũ arĩa bahati agũrĩrwo rĩngĩ to nĩ njũĩ kũrĩ andũ makabahatika macokerithio ni. Asitukania sisiele. Badala ya kutumiwa bra moja, hiyo ni hasara. Imagine bra moja from Utawala to Nyeri ulipishwe 200. Na bra ni ya 500, nuona. So no wecirie tereri kai ingigura onata kama unanunua hizi panties za 200. Ugure ta igiri uguo ithatu kamurigo gaku kohwo wega utumiwe unini at least. Media promise woka rũciũ woka Wednesday raifu ĩyo nĩ ngakũgũrĩra kamwe kama Mothers Union. Yeah, you can wait, by the way, delivery fanywe. You can wait on Wednesday tuone vile kutaenda, then delivery sasa. But kama mtu ako na haraka gutire mundu rarigiriria mundu kumirwo. Simu tunanunua huko Phone Press Kenya. Phone Press Kenya mwenye anataka simu ni huko Phone Press Kenya. Ama anasema ukuta simu ya Siro kama anauliza hivi. Siro ego mugurira ya Mothers Union. Nyarahikire rĩndia nĩ mũtumia ndarebatara tũthuruari twatũire. Hakuna za 250 offer, but hizi Capri tunapeana na 350, that day tutazipeana na 300. Capri wenye wanavanga Capri
tunaipeana na 300. Ilikuwa inauzwa 350 but that day my birthday day on Wednesday tutaipeana na 300 offer. But hizi zingine ni 500 na ni brass mat kwanza zenye ziliingia leo. Wani mwa neje gatake. Ni thaka pio. Ofa ya panty ni ngapi? Unaona ile panty tulikuwa tunasema 800, ile ilikuwa smart kabisa. Sasa hii tunauza 500. 500. But kuna za 200 o hiyo kwenda but hizo cia 500 ni brass. Ni panty smart kabisa. Ke wifi ya kanigi. Yaje huko hai. Ukinunua mingi, ukinunua mingi panty, ukinunua mingi kama wewe ni mtu wa kuuza, hatukuzi kama mtu wa nini wa moja moja. Kama wewe ni mtu wa kuuza unanunua na wholesale, bei yako tumeiangalia ndio hata wewe ukienda kuuza at least upate kakitu, si ndio? Triza nipe hiyo kazi ya hiyo parcel service please. Niko na mtu for now but nikitaji mwingine nitakuambia. Triza unakaa poa, thank you. Una hang tena? Hapana. I'm hanging. Ndo hangite ringi no akorirwo ringi ithuĩ nĩ ithuĩ tutarona aya a comment-inĩ nĩo marona ũkĩhang. Nimemuona alikuwa amehang kidogo. Oh. Soma message ya Muigai daughter. Eti akuweka uhoro wa thimu. Ameambiwa simu mpaka hizo nini iPhone nataka ziko phone price. Vaa kofia haijakauka, kuna maji. Delivery ya Kasani ngapi? Chukua hiyo namba ukuje WhatsApp. Utaambiwa hapo vizuri sana. Triza, I can't wait to see you with the wig. Hi. Oya marakwira Triza uhoro wa wigi na urute kiremba no magoka kwanirira kiongo kihana mai. Magoka kuga kihana maembe uria maugaga hindi. Akambia kuga maembe ngoko kihana maembe makabiti agama muranga ke agamera gwa magaturia gake agama baba na wajua vizuri sana. Ekyo marakwira uguo nigetha mahote kuona cia kwaria. Kwa mama yake Triza